aya laguna poe kesel teh kela. Ayeuna kowe kesel barudak hiji acan. Assalamualaikum. Tak geuning nyohol. Selawatan wae tuh kunaon? Geus saya teh selawatan wae ke maghrib selawatan. Ieu urang lagu ya. Selawat jangekeun bisa teh. Lama lihat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dua deui. Ganteng Iwan. Mas enak mah bari nungan puasa orang selawatan. Oh kabisana selawatan. Ya, kau selawatan kau. Iji apa? Sholat dulu. Ya jelas atuh. Jelas. Mak. Oh, di si Iwan heula lah kau. Oh, Wan. Urang kataluna kok. Di si Iwan heula tuh, mapa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Tuh banyak ting eta manihan. Karya tuh. Kataluna. Oh, kayak tuh gimana dapur? Allahumma barik lana. Amin. Amin. Mane malai sholawat tama tuh. Nonton? Ya mah doa ke Allah. Itu sebelum makan sudah. Oh, sudah makan. Mana mandi? Kudu iya ya. Dung. Nah, kudu kitu mah. Lagu sholawat nah tuh, kabisana tuh. Sholat dulu. Gitu ya. Di mana? Jadi ini. Oh, di tukang urang. Oh, tukang. Iya, di panasnya. Witis. Ayo. Ya tuh kan tadi. Oh. Berat teh. Kamari teh susut teh. Tuh Ini kita urang boga anak jair, udah jair. Ya tadi Ngapain bang bakar namanya? Heeh. Oh, batal ya. Allahumma sholli ala Soalnya Masih kerubukan betulan Mas ya. geus demo eta beutang. Ya usus pajulit. Geus majulit. Aduh, gimana? Si Ata tinggal gitu, bisa tuh. Puasa teh. Gik, tinggal tuh gak usah. Rame sih. Allah. Berarti boleh pikir madon. Lah, tambah kesel banget nih kene. Lagu Lagu naon? lagu naon mana? Dan terus yang lucu. Dangdut. Hah? Yang lucu. Nah, karisma. Oh, cik ajaran euy. Kumaha tah? Ye, dua. Iya lo. Kok lagu naon? Lo udah dipenyamu. Oh, Yang mana gua? dia orang boga. Ye, dua, tilu, eta terangkanlah. Terangkanlah. Penyamu orang. Orang laparan terkuat hayang datang coel summer hidung cidugan uing lahar nanaonan Ayah gering cara Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ju, istighfar. Tuh, itu mah, boy. Kita bulan puasa. Balik. Nuduaan balik dari kelut ada curang di bulan puasa kelut. Kayak kepala jam seberapa sore. Nih 4:30 cari, euy. Dia. Apa ada anak lagi? Orang mati nungan mana kan? Masalah tuh? Ada. Nah. Nyerek engkau puasa. Oh. Tang ada nah. Kemana sih? Nyerek dengan mungkin buka puasa tuh. Kawasia para puasa mana mah.